Pedang sabha ya pi barok ki bapek ya kane ka channel ka jonga te mentang EP ya ki post ki balai hang ni ha Shillong kata kadai ya ki balak de stenographer but degree makanu kane stream la bandai ka arts commerce science but ki ka post ka balai kadai ha secretariat administration department khatway telegi post kawai pat kadai ha directorate of health service Meghalaya Shillong hangne kalai ta kawai kasnem kabapi eligibility lane bapila ban apply kadai nadu hakrasnem hadu arphanyosnem yaki st ansa relaxation sans kata kamut hadu apply for arphnem yaki st kilaban apply te yakani ka post pihaban apply online but pihaban siuru online kabai siu kadai lai spa account yaki bomdai EST yaki padai ST kadai half kadai nilane shitang nakani kalai spa account takan long shispa and repau tuki candidate kiba waban apply kihaban apply online but check bah yaka instruction naka website mpsc.government.in ka method of selection kabamut Shabakin jet pihaban thọ shwai ka exam nangta screening test personal interviews screening practical but QA day nabenta ki jingtip makhambania pila ban check na ni ka website www.mpsc.nic.in lane makin apply online like direct hakanika link ke bang lah ni http 64.100.149.196 klik ya kato angka lada pimpat register menu ya ban klik hantu batok registration lada pila dep register klik back login sa apply direct sa siya ka fees ditang kini ki kantin kutlay sigon